Yes, kanonye mbifurize igicamunsi kiza, igicamunsi cy'umugisha, kuri utwo mu masaha yo ku gicamunsi, igicamunsi cy'umugisha, kuri utwo mu masaha ya nimugoroba, igicamunsi cy'umugisha, kuri utwo mu masaha ya mu gitondo. Yes, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe rero ihagaze, kuko hano mu Rwanda turi ku gicamunsi cyo ku itariki zigera rwose nyamuneka kuri 21 z'ukwa gatandatu 2024. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko. Ni mu gihugu cy'u Burundi moto ibintu byakomeye, byamaze kuba ibindi ngira ngo ni nabyo tugiye kuba twinjiramo muri ano masaha yo ku gicamunsi, turebera hamwe uko situation ihagaze. Mbere na mbere ibi bintu turaza kubyinjiramo tubanze gusuhuza abantu badukurikira by'umwihariko bari mu bice bigiye bitandukanye. Badukurikira by'umwihariko bari muri Koline Mujejuru, badukurikira bari muri Koline Mulangara, bari muri Koline ya Tongo ariko ni mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira bari mu gisigara cya Bujumbura, bari Gitega ndetse n'andi hantu agiye atandukanye. Tubaye ikaze. Ariko kandi rwose bari Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, bari Zimbabwe, Zambia ndetse no mu Rwanda. Tubaye ikaze tubikwiye ku mutima. Yes, ni byinshi cyane no tugiye kuba dukomozo, ariko kandi rwose tuva imuzi n'imuzingo. Muraza kunyemera rwose, ariko abantu b'uko mugani w'Uburayi rwose ari ukuntu bambwira ati rwose bwana Moses natwe ujye dushyiramo mu bimbero banze udusuzu dutere yambo. Tubaye ikaze rero, bari mu Bubiligi, bari mu Faransa, bari Canada, bari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari United Kingdom. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima muri rusange. Tugiye kuba rero tugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Tugenda tubakudetinga 5 kuri 5, tubabwira uko situation ihagaze muri rusange. Muraza kunyemera rero by'umwihariko tusimbukire hano i Bujumbura tubabwira uko situation ihagaze, ariko kandi turaza kugaruka ku kijyanye n'ibitero rwose byagaragaye mu mujyi mu masaha nimugoroba. Ibitero benshi banavuze yuko bishobora kuba rwose ari ibya Red Tabara. Yes, turaza kuba tubikomozo. Turaza kugaruka gato Igitega, hari inama iteganyijwe ndetse iyi nama iraza kwitabirwa n'abayobozi ba CNDD FDD. Ariko manzemwe ku mazi kugira ngo ibi bintu tuze kubyinjiranamo neza. 5 kuri 5. Yes, turaza by'umwihariko kugaruka ku nama idasanzwe igiye kubera Gitega. Ni inama rwose namaze kuba rwose nkurikirana nsanga ni inama igiye kwitabirwa n'abayobozi bagiye batandukanye. Turaza kuba dusimukira rwose hano muri Koline Mulangara turebe iby'amasasu menshi cyane yaraye ahumvikanye. Turaza gukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugende tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze. Muraza kunyemerera rwose nyamuneka dusimukire by'umwihariko mu bice by'ahitwa muri Koline ya Mulangara, naho tubabwire situation. Hari abasirikare benshi bari kudeployingwa, ibintu byakomeye. Turaza kuba tubikomozo tubiva imuzi n'imuzingwa. Turaza kugaruka gato ku cyitwa CNDD FDD, tubanze tubabwira amakuru ndetse yicishe inyuma CNDD FDD ndetse isaha ku isaha ishobora gusenyuka mu buryo navuga ko budasanzwe. 5 kuri 5 rero, utari wakora subscribe icyo usabwa nta kindi ikore kugira ngo tugende neza n'andi makuru menshi by'umwihariko utumvishe turaje tuyakugezeho mu minota mike cyane. Ariko mbere yo kugira ngo aya makuru tuyinjiremo mu nyemerere banze rwose imite nirukanka cyane, by'umwihariko mpere mu mujyi wa Uvira. Umujyi navuga ko ari umujyi abarundi bahanze amaso, ari umujyi RDC ihanze amaso, ari umujyi intare zasarangwe zihanze amaso. Uyu mujyi rero ukaba ari umujyi isaha ku isaha ushobora gukorerwamo icyitwa karasisi cyangwa se icyitwa komba zo mu rwego rwo hejuru. Izi komba zikaba ari imirwano ikomeye ishobora kuza kugaragara isaha ku isaha mu mujyi wa Uvira. Nk'umunyemerere mbabwire yuko hagaragaye deployment idasanzwe, ikaba ari deployment by'umwihariko yakomeje kugenda iba mu bice bigiye bitandukanye, ariko iyi deployment ikaba ari zimwe muri deployment by'umwihariko zikomeje kugenda zigaragara muri ibi bice by'umwihariko bya za Uvira, ariko ku mpande zombi, byaba ku ruhande rw'umutwe wa M23, byaba ku ruhande rwa FRDC,
deployment zikomeje kugenda zifata indi ntera. Amakuru namaze kwakira nuko rwose isaha ku isaha ibintu bishobora no kuza guhindura isura. Isaha ku isaha ibintu bishobora kuza guhindura isura, kuko rwose amakuru ndimo ndakira nuko ibintu bikomeje kugenda biba ibindi. Hari inkuru mu kanya gato nari ndimo nkurikirana irebana n'umutekano, politiki na diplomasi, by'umwihariko ibijyanye n'ibirimo birabera ku mujyi wa Uvira, ariko ni ku ruhande rw'Abarundi. Iyi nkuru ndayanaliza ndetse nanayikorera ubugenzuzi, nsanga kote y'Abarundi ni kote navuga yuko irimo iragaragaza kwitanga gukomeye, irimo iragaragaza kwihagararaho gukomeye kugira ngo uyu mujyi wa Uvira udafatwa cyangwa se isaha ku isaha udakontororwa n'ubundi n'izasarambwe. Nk'ubu mu kanya gato gashize bamaze kwa deployinga abagera kuri 600. Izi zikaba ari ingabo zigomba kuza gufasha mu buryo budasanzwe witwa General Neva kugira ngo umujyi wa Uvira utaza gufatwa. Ariko ku ruhande rwa RDC nabo bakaba bamaze kwamena icyitwa Hibu Special Force, nazo zaje rwose mu masaha y'ijoro ku isaha mu rukerera gutyo, kuko bizageze mu masaha 8:08 igera kuri 30. Ibyo byose rero wabishyiramo gatebo ugasanga ni bimwe mu bintu rwose nyamuneka bikomeje kugenda bituma ibintu bihindura isura. Yes, ni ukuvuga ngo rero amakuru namaze kwakira atari ivumbi, nuko isaha ku isaha bateganya yuko uyu mujyi ushobora kuza kubamo urugamba rukomeye cyane, kandi ni umujyi navuga yuko ukomeje kugenda ugaragaramo icyitwa deployment ku ruhande rwa M23. Abakomando ni benshi bari kugenda bamenwa muri ibi bice ku ruhande rwa M23, ukareba ugasanga rero isaha ku isaha rwose ibintu bishobora kuza guhindura isura muri rusange. Yes, ni byinshi cyane rero bikomeje kugenda bitangazwa, ariko kandi rwose binavugwa ku kijyanye n'amakuru akomeje kugenda rwose arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Gusa munyemerere mbanze gato ngaruke ku kijyanye n'amakuru rwose arimo aturuka mu bice by'umujyi wa Uvira. Umujyi wa Uvira ni umujyi kugeza amagingo navuga yuko ukomeje kugenda ubamo ibitendo byinshi kandi bikomeje kugenda bitandukanye. Gusa n'abakomando ba intare zasarambwe bari kugenda bahagera, ni ingabo z'Abarundi ziri kugera zihagera, ni ingabo za FARDC, ni za FDL ndetse na za Wazalendo. Birumvikana yuko isaha ku isaha ari umujyi ushobora kuza kubamo ibitendo. Ikindi kuri update ntagomba gutambuka n'ababwiye, nuko ingabo za Israel rwose zamishije ibisasu byinshi cyane mu mujyi wa Iran. Amakuru akavuga ko rwose ngo icyitwa Tel Aviv nawe mu masaha ari imbere ishobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane. Ibyo byose ni bimwe rero mu bintu bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi tuba tutagomba kubacikana. Andi makuru akomeje kugenda atugeraho ni inama iteganyijwe mu kanya gato, ikaba ari inama idasanzwe by'umwihariko iri bubere mu bice byano muri ibice byano rwose muri hano muri Gitega. Ni inama navuga yuko rero yamaze kuba rwose igarukwaho n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Iyi nama rero ikaba iri buze kuba mu buryo navuga ko budasanzwe. Iyi nama ikaba iri buze kuba rwose mu buryo buremereye cyane. Ikaba ari inama rero igiye kuganirwaho n'ubundi byinshi bigiye bitandukanye ndetse bijyanye n'amatora, by'umwihariko hano ku butaka bw'i Burundi, ndetse n'andi makuru menshi agiye atandukanye akomeje kugenda agaruka ku kijyanye n'amacakubiri birimo biravugwa rwose arimo aragenda arangwa muri guverinoma muri rusange y'igihugu cy'u Burundi no mu zindi nzego zigiye zitandukanye. Yes, birumvikana ni byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa, ariko kandi rwose nyamuneka binavugwa. Mubu munyemere mbabwire yuko aho tuvugana ahitwa mu mujyi wa Bujumbura haraye humvikanye amasasu. Aya masasu rwose ngo akaba ari abantu bari bikanze bitwaje intwaro bakagerageza kurasa, ariko rwose nyamuneka Imana ikaza gukinga akaboko. By'umwihariko ku ruhande rwa kote y'Abarundi nta kintu na kimwe kigeze by'umwihariko kigaragaramo
kitari cyiza cyangwa se cyagaragaje koko abo batezaga umutekano muke ko ari za Red Tabara nk'uko bari kugenda babivuga muri rusange. Urugamba rugeze mu mahina. Uvira hagati ya M23 n'u Burundi, mbega ninde aza gutahukana intsinzi? Biragaragara ko amahirwe tuyahereza M23 kuko imaze kubyerekana kuva aho yabashunshubirije ibakuye mu bice bitandukanye vya Kivu ya ruguru na Kivu y'amajepfo. Nta nkeka ntacyo hinduka ku ntego n'umurego bafite n'ubuhinga bwo gutsinda urugamba. Birumvikana Burundi butegerezwa gushyiramo ingufu zose bufite kugira ngo Bujumbura idashobora gufatwa. Nico gituma rero mubona ibiharuro bikorwa ni byinshi, haba mu gutegura urugamba kugira ngo rugende neza ku mpande zose, na cyane cyane burya hariho ibiganiro bibera mu mabanga. Hari ibyo twumva bya Doha bya Etats-Unis, ariko buriya abakuru b'ibihugu canke inzego tekinike bafite z'umutekano canke Ministère des Relations Extérieures, buriya baravugana baragiranira ibiganiro bakagerageza kuraba ukuntu hoba kompromis ku kibazo c'intambara iri mu karere k'ibiyaga bikari, cyane cyane muri East Congo no ku mupaka w'u Burundi. Kuko buriya ziriya ntambara zindi ziri Walikale, ziriya ziriko zirinjira indani zizamuka hariya za Butembo, za Rituri, buriya abasirikare ba Kongo ntabwo bari pre kubandanya urugamba badahembwa badafungura. Urumva batunzwe n'utwo bibwa mu baturage ba Kongo. Ibyo nabyo bica bituma abaturage bashobora kutabashigikira, kuko baravuga bati aha aba basirikare ba leta bare ba FARDC n'imigwi bafatikanije nta kindi bashobora kudukorera atari ukwiba, atari ukwica, atari kuvyora abagore. Ugaca usanga rero buriya ni nk'aho abaturage ba Kongo bamaze gutera icizero ingabo zabo za FARDC ko zidashoboye kubakingira, kandi zidashoboye gukingira n'inzego z'igihugu, zidashoboye gukingira n'imipaka y'igihugu ca Kongo. Nico gituma rero intambara buriya zibera hariya za Walikale, nubwo bavuga ngo hari ababirigi hari iki, umwanya n'umwanya ziriya ntambara nta leta canke ingabo za leta nta ntege zishiramo nyinshi. Burya agatege kanini kari mu bice biherereyemwo Uburundi, kuko buriya ingabo z'u Burundi ziri kumwe na FDLR, ziri kumwe na bariya ba Wazalendo, urumva birumvikana ko bategeza gushiramo agatege ka nyuma kugira ngo badashobora kwambura kariya gace ka Uvira. Kariya gace ka Uvira niko Uburundi butsikamiye, ariko kurya Uburundi bwatsinzwe mu bindi bice bitandukanye, nta cizero dufite yuko Uburundi hari ico bwahindura kuri process y'intambara uko iriko iragenda. Ariko kandi ntitwiyibagize burya ko ibiganiro burya birahaba, burya usanga hari inzego z'ubundi zivugana n'indongozi za M23, usanga hariho abavugana n'u Rwanda. Kenshi twarumvise ko abarundi bafashe ingendo baja mu Rwanda, baja kurondera leta y'u Rwanda kugira ngo baganire. Ariko buriya kuganira n'umuntu yitwa Neva ntimwiyumvire ko ari ibintu byoroshe, kuko Neva ntaratahura ko ari muri position de faiblesse. Burya iyo muri position de faiblesse, iyo ugiye muri compromis y'ibijanye n'ivy'intambara, ugomba kurekura ibintu byinshi, ibyo bintu byinshi rero kuri Neva urumva na gacamutwe biragoye ukuntu yogira ama concession ariko araganira n'u Rwanda, ariko araganira na M23, kuko burya uriko uraganira n'umuntu yamaze kugutsinda nta byinshi usaba, nta n'ibyinshi
uvuga ngo hariho ibintu ngo vyangombwa ngo bigomba kubanza kubahirizwa, oya, kuko iyo bamaze gutsinda bagutsinze baravuga bati wowe shaka ureke turakumangura. Rero nico gituma ivyo biganiro bibera awikro cane cane ko